Саво Славулица, десниот бек на Олимпијакос, еве победивте и против Бешикташ и Олимпијакос ќе игра за трофеот на овој турнир. Кажи ми кратко коментар за овој натпревар, како ти го доживеа теренот? Pre svega želim da se zahvalim organizatorima turnira na pozivu. Jako nam je lepo da učestvujemo ovde i da se spremamo za narednu sezonu. Naravno da smo srećni što smo u finalu, konkurencija je bila velika. Mislim da je danas presudilo što smo imali širu klupu i veći broj igrača i da ne kažem kvalitet, da ne uvredim protivnike, ali stvarno smo srećni sa novom ekipom i spremamo se za početak prvenstva. Кој го постакувате во финалето? Kako? Кој ривал го постакувате во финалето? Еврофан Пелистер može? Može, a pa mislim pobedit će bolji, sigurno. Mi smo spremni za sve protivnike. Eurofarm je najveći izazov, oni učestvuju u Ligi šampiona, oni su najveće ime na ovom turniru, tako da se radujemo da igramo protiv njih. Vidjet ćemo danas. Играше во Србија, во Босна и Херцеговина, сега си во Грција. Кажи ми како е таму ракометот, колку е развиен, како ти е тебе таму, ти како се чувствуваш таму? Pa evo, ja sam posle dugo vremena se zadržao negde duže od 2 godine. Oni se stvarno trude, ulažu, ima do duše malo ekipa se bori za... Malo ekipa su toliko organizovane kao Olympiakos, AEK i PAOK, ali svake godine se podiže na stepenik više i dovode dosta velikih imena. Prošle godine od Njokasa, Webera, Stipe Mandarinića, sada Stišković, Sava Savas, tako da mislim da idu jednim dobrim putem. Kvalifikovali su se kao reprezentacija na evropsko prvenstvo, tako da vidjet ćemo kako će se to završiti. Hvala vam.